joto no na ni channel o lamsogo jeng phaidi tabok nai nailini friends o titiya disio driver post ni bagui nirok apply khaigui driving test bo rowi paikha hingke robai mani pore tabok interview bo wngnai naisingui tongnai mani hingke boni notification tabok interview ni bagui koflola hingke tak je qualifying paijak yok driving test khaigui qualifying paila hingke tabok ke interview ni bagui ringjak hata oro jaga notification o oro je qualifying jak rok ni bagui list o bo rojak tongo token number soho hingke tei ni rok ni interview ni bagui ringjaknai tabok hingke nirok ni friends rok no bo sia khotongkhe borok no bo share khaigui sirolai di haike borok bo siwui interview rok romana tui hingke tei nirok bo ani channel o katal ko subscribe khaijak khotongkhe subscribe khaigui tongrodi katal toi phaifro hingke nirok bo siwui interview hingteng hingke tei job rok ni bagui apply khaigani thangkhe nirok ani channel ni bisingtwi no joto no information mawi tongnai haini bagui phaidi cheng tabok chengui nailaisinai token number nirok ni tonglaha hingke nirok ni qualifying laha hingke interview thangui romanai phaidi nai nailainai friends cheng tabok nuglailaha token number or jaga taktai swijak titiya sini all candidates who are qualified the vehicle driving test practical in respected of advertisement number of hingke roi jaga froni hi hingke boni date hingke 19 April rogo khaimani hingke contractual driver rok ni LMB hingke 11 month ni contractual bohai rok khe oro jaga boni rojagui tongmani hingke tabok interview najak sinai ta boro jaga najaknai hingke Naruaai tongthai guest house ground floor hingke titiya disi khumulwng for personal and oral test along with their personal original document or jaga nini original document rok telangui ma thangnai PRTC certificate hingke academic qualification certificate tangnini academic qualification certificate hingke tabuk nini pore mani bono certificate langui tangni nini qualification certificate hingke valid driving license omhai nini license rokbo langui tangdi hingke age proof hingke ningta birth certificate haike maidugmi ni admit card bohai rok telangui thangmao ta hingke medical eye vision fitness certificate hingke nini mokol ni mahai fitness certificate bohai rok ni telangui ma thangnai doctor o naijagui hingke token number phaidi cheng tabok nai nailainai token number hingke nirok bo naigui nailai ang aswk speed khe thangyagui tabuk nirok post khaigui naimanai haini bagui kisa telek khe tongui tongnai serial number hingke 10, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 37, 40, 46, 56, 59, 65, 66, 66 hingke 71, 74, 75, 87, 90 hingke 110, 111, 112, 115, 126, 127, 134, 139, 156, 157, 181, 192 om haike token number je qualify ongjak rokni bagui omo khe rojak ta hingke niyok ni afro interview ongnai tak 10 ni siming 503 jora hingke je oro jaga o tongmani nirok ni oro qualify ongjak niyok ni serial 9 ni di kaham khe oro jaga tong kwrwi bahaita hingke tonglaha hingke niyok ni afro interview thangui maroinai 15 July 2022 15 July 2022 o exam interview thangui maronai hingke tei kaisa group B omo khe group wise khaimani token number bobo
afro thangwi maronai tabo 2 ni siming 220 jora hingke date no thangwi maronai hingke time hingke 11 am ni siming 4 pm jora hingke tei group C rojagui tongpiko serial number o jaga ke 4 ni siming 405 jora group C hingke nirok token number ni mile roi naidi tuke tongkere hingke group C ni o hingke token number date hingke 16 July 2022 afro interview thangwi marana hingke time to same no 11 am ni siming 4 pm jora hingke group D oro jaga boni serial number hingke 2 ni siming 257 jora hingke nirokni interview afro no wngnai 16 July 2022 hingke tini 13 hingke 14 15 16 tei salthan ni bisingo tei salthan tongsi hingke friends ang aswk jora teino nirok ani channel bai je phono soyak tei khe tongwi tongdi je phono kwrung laigui haike share khailai hingke nirokni friends no bo share khaigui sirolaidi borok bo interview jora ko thangwi romana tei hingke time lagi paitrang khe olorogo siyagwi romaya rok wngwi tongnai haini bagwi borok bo siwi romagani bagwi hingke aswkno joto no hambai.